Kene rasa dewek tanekar. Kene dewek tan suka. Liang kenale meture rasa. Ulit long dasa tiban mengajak-ngajak. Marjani dewek ngerasa yang nimadan kemerdekaan. Marjani dewek ngecapen nikaraos kebebasan menyalurkan aspirasi. Ini sebeliwat mirip ulian ke bando ketekul bani madan kuasa ini madan memurti asing kenohang asing solahang rasa-rasa kekaton boleh yen jani len abjagate keraos zaman reformasi sing jeung ramang pepedak boleh kewales kumatan sing manuk sing ngantung di kayon banyak-banyak ajak kerja nyak-nyak lantas ada paru manggalo paru perjuru saning laksanang di madan KKN yen patut kumanti pacang wencanan reformasi ngiring sarang-sarang yen patut pacang wencanan demong titiang paling empat pacang ngiring niki kocak sane kewasan ngap jagat yen raos kadimancan nih kekuasaan nih arus idewe konedot ido penyerawati kemai kemerjopado yang nedot madan ngalih nih madan bagio sing dadi nungkas nih madan arus hajo arus sepang sisiwek imlu ngajangan kenoh-kenoh lantas dewe kedini tiba ngado di telapak Pates Agung Sekar Petunge ya nina kang kengken cari saudarani pencar kemang lebe dewek ada di bacan ye yen perah keket duwi kewale di Subana ada pembuktian di Subana ada pikole ni gejar-gejar menekang Pates tonam petang pantawang reformasi Agung gak dicaro, dagang uyah ke begal. Ya, lah. Apung ranang kaditiang, gedar tampiase metu kadiani. Ane ngeranang? Ulian gang gitu hidup, Nolehnya banyak kemadan segalak segile. Ada paling banyak gede kadiani, yen sing mula ke dasarin, pan persatuan dan kesatuan, sing kita jajar paling banyak ini. Sangkal ada gening cakup balang cakup membersihkan balang balo yang sing yang membersihkan engket pemekas tanah kan di karang kepaciannya pada segar ingat masih nakon keponakannya lah pejaniannya pada segar beli rumah nanti ngasih anaknya Agung Subumadan ajakan bakal medali dan anaknya Agung ada kiri yang dewa kiri Yen buka atur pamane buat pengajum paman
buat pangubaktin panyak. Sake walut lek tekanglah tamangane. Sing nadinya ini buat kertin lahi, buat hiasan lahi. Anencen. Nete pauno kanado de dipuri. Sing sida anake buku gelah ngang sapa. Pauno kan sedame lah. Yenin lek tekanglah waluyane buyadi buku. Kena pastu dari sedo rita kaleng medalang jangan. Mami can lugro titiak paman luwe. Kadi mangken yukti nenten mapi salah titiak. Joko dewa setata ngelingan. Mungkin pemargin sesunan titiak pemekas. Ide yari raben joko dewa. Sani rasa-rasa sampun awor maring ajin tiya duako. Kemawon yen dados pinungas titiak. Sampun ang indek pun kebanget angin aring kayung. Ajereh titiang ring mana sungkan joko dewa ngamang jagat. Sapun api penadosan panyake yang sang nado sungkan ngamang jagat. Mejantan panyaki pun pajang gelem duako. Gelem nipun panyak ulu halo sampun jagat. Niko sani ajarihan titiang ring mana duako. Urun dalan titiang ngomongin mudik aturan titiang. Duane ide yari sampun muaso melingo-melingi sane kuasanin sange yang guru reto duako. Pemekas sane banget kayu nang mangket ide anak riantuk sampun dur kan dipangket duako. Saja buka tur paman. Aget ada cening subuh madan panjang latas nih jani. Kuine paman yen lek tekanglah abedik sing kutang tingkah laksana ibun nyekalo sampun pewayangan ngopelemah iberiaki ring ide anak kan sampun ikut. Nah ada masih rumasa angon gelah nyeliburan kayun gelah ditakal eling gelah kapin diani. Nah ini paman di subane jani lek tekanglah ijening Gusten pamane di meragel dan yani suturahin gelah bakal ngitungin bumi ini singgah kewaro bakal gitu. Nah lah lantas yani subon 6 dasa tiba nih usang gelah mirip patas bin molas tiba nu sido gelah bakal ngitungin bumi. Nah yani lantas yensing lantas kabeh deni ngarde nare suara semua pikayun gelahnya ini pedalam gelah banyaknya bumi ini ane pedalam makin dumur gapi antuk titiang nas pau cana duwe tur maling samar saru pisan duako puniki te cokor dewa malih pacang arso ngambil rapi sapunika duako. Ado mirip buku bang ado ajaklah nang mepitungan kita kalau minak sajan-sanyen jak kepedangan gelah mapantan ado aneh ngabe najak akal mentongan waktu kewantan awak waktu jena sapunika daging pikangkam kayon cokodewo kemana hantuk titiang dewan patok terasa waktu nah pisane makawinan kadi pau cana duwe sane wau sang nado yang tan kabeh hantuk ade nariswari goyah ke Prabonan Cokodewo. Cokodewo dalar ngemargiang sane kewastane ngut peti setiti muang perlino ngawi wenanang jagat Cokodewo yuktin itu aku udah kayone pacang amel rapi ingeh durus titiang wantas saireng waktu. Nang mutolian matur abedik. Dong jangan raos sang dewan patut sing dingehagong. Bas maroi do mau sang ini kiuson 6 dasa tiba. Yen ali ahli beli kelawan agung ketua kone adane. Jadi do agung lingsir ke bos. Yen sing beli ban beli ngendaka mirip nyam penoi do agung lingsir. Ngipi rasang beli.
Wah, ada subuh liwat. Selain tiba nih dua Agung biang ninggalin kadiangan itu sing taen mau sang rabi. Dong tekanan tuko jani di subuh lingsir landas mau sang rabi. Rabi sane kasar sih nah yang nu baca. Nah lecek kan, tuh jani timpalin baca. Nya, iya cara benang kelawan ni jauh gue. Nyugegek landas song jauh me bang, benang lemet meleklok kan, sing beladar blodor lala lulu. Kaden Agung cara ngisi ngurut ni ulah lek kan, sing dah dikecuang gue. Bang sing alih liang nepukin pekewah, ngalih swargo nepukin neraka. Semangan mau payas landas jauh me. Tengah mau payas, medu bapak kayu ni. Hijau yang kalindang ngejauh penyone. Lugro dua Agung. Nyabran rahino rares palunggo cokor dewa nenten meresidang. Pacang ledang rabi dube. Siro pacang picak. Titiang. Aden titiang ya Agung. Siap! Melepeh. Sing dadi toleh pen mata. Weh! Dong pentes saja beli nyatu. Tur maning ngencahang kengken pemargen ide begawan wai srawo. Sing anut kekenapan beli yang tua nama timpal kawan baja. Mawin ngaliang beli pengimo. Luwer cari song jaom timpal kawan benang. Nyugegeg song jaom benangnya teke lemet meteye kan. Weh. Tua kiwal tau tempat. Kiwal mirip lingsap. Kengken setengah ke diapo ni subuh kata pajaran ngapain banyak ke tuo sampah sayang tuo ya sayang ngekelang Agung seketiban betul ya nenek ada mirip nak pajang pada semua duang dasar kerjaan koten sikut itu Agung aneh ngelak kapan masuk tekan benangnya kekeh Agung kadang ngawang di manusia bekerja ngasih olion nih suang mata, suang tunguh, suang kuping, suang bibir bekerja pada ngalah ada demanan yang ada demanan itu sing mana aman benahnya wok bumego bangkal indang-indang dan ledetin barang pisago cek mau petau nah pamanang prakata ngemune tak apa ke garang sangkane tadi dirirun ngeronyoh maluan diarep kok neneng mekendut tekeh nah gelah ada arsan gelah kok gitu apa ada aja gelah ngitung yang bumi ini banyaknya bangsing mengutang wah bukoi benang kelawani jaum pertiwiman pamane temawanan ada saput anggon paman udah ngapa uliane jaum sing sido celepin kapin benange Lugro Agung dari sampun presiden ngeranyeng dong sampun ulian ngalen mang da sampun kadis sesengah bayu we gede entut gempor mang da sampun dengan sampun itu nyalek yakti mana sisian Agung jak margiang kayun Coko Dewa sampun ngelingen atur pengabeh sani bungut ipun mangkok Agung margi Coko Dewa sing ada lenan ane lakar aja gelah mata hitungan iya ane bakal kewokin gelah masih tak mengandani sing ada len tua paman ciciang kantun mangoh pati ring Coko Dewa mau ngebawas Coko Dewa siro pacang arseyang wentan banyak wentan pasemetonan menawi manggela hantuk ciciang maku saro Agung pangsing paman tuh mau main tuh pianak pamane subuh aja wayah anaknya banyak yo ide lah ken Lugro Agung sane arsang palunggo Coko Dewa keponakan titiang pianak ipun Agung dewan patut ngeh ampunan dodoh ngerarah rabi kalian selat tembok titiang ngelap pitalor pianak ipun yang urah yan wandah dadoh penuh misalnya di balik daoh kalau orang di tiang nyewang hamil wadah patut bisa
Nabi malih wonten kelem atur pengabeh duwe kanthi punika. Saya nyalit manah titiang duaku. Penerumasane kanthi titiang medrebe penyeruan pianakanipun Yayu Bedawati yatmo tamet tur maning pungung duaku. Pamit titiang duaku pamit titiang. Paman. Dadi mah bading ben paman matur. Mah bading ben paman mah kenah. Buka gelah maka tedung jagat nyelap ngalih kuranan ane belum. Yene dua lantas rabin gelah kecing gelah perintah. Rajo ke perintah pen anak lu diwuk bumi ini. Karena ulang. Pangada wigunan gelah maka tedung jagat patek nang nukturin somah. Atau jo banyak pangkuran nang sido nukturin. Sing toto tujuan gelah sih gitu. Iu jene sangkan pisereng kayun cokodewo. Ya paman sangatang raos. Apin ya Yayu. Pangire kan buka kayun benar. Ini yen sampun sangkan kedoh kayun Joko Dewa. Ini katur duagung katur. Nah. Oh, yen subuh itu ben tepok lah raos. Sangatang no sang buka yo Yayu. Engken jemban paman. Sang sido itu yo ngiringan kayun telah. Sudah katur duagung katuran. Nah, ya cukup itu. Man. Nanti yang dulu. Macam-macam. Dia je murut dengan kengken tu. Dia namanya galak menang subuh setongo sagung Dia naliang uling di dagangan payu untung agung nengelah. Yang sing beli ben beli ngenakan. Mirip uling mekelu ben agung ngasren dagangan kian pengelantih. Banyak jegek payu pelang jani lah. Kalau yang beli menambah kan pengelantai dan dagangan pengeliak, ini biasa hidup. Jadi lah, ada pengide beli apa dek kapan Agung dot nenang tongos tegak yo Yayu Bedawati. Jawalo do bos tegah gaya nang tegak. Ian bos tegah nyen tegak dilacuri ulung piananya belang nasionnya. Oh yang banyak nebuin garang semut mangkene bisa sengorto beli kalian beli malu kok. Begitu jelas. Setunggal mepedok lawan Jerman itu sing panglabuh raose. Nah, Bang Liu jadi mepedok. Yen nina kang wake kengken cal kukul kubu petan cine. Ngempang si mepedok dicaleke jewalo sangat denger kodang. Yen Agung len kukul banyar tulado kapah-kapah meswaro banyak mekejang megerudukan. Keni si Gumi melingap penwake praga. Mesuriha. Nikah suriakenyen Yagong. Dong kayang dijegek ngilolet na milu mas surya. Yang keto suryake peleh to peleh. Benar na keken. Patuh hitungan saya ke lawan Yagong. Ben mani-mani melali ke karang kepatian. Bang ngidek lana weksek.
keren nepukin siluman babi. Guru, yen kene liyon ada siluman laba-laba guru. Apakah guru nyidang antek kemu ke ngalih kitab suci guru? Begini pakai. Kita adeng-adengin den. Amitabha. Capcai. Yang capcai. Itu ama-amaan tuh yan. Sancai. Capcai. Baca makasiap saja nepukin basang sini ala siluman babi. Jadi aston cangla siluman babi cara munyin sini. Cangla tunangan paling cekek di Pegambangan. Hah? Ngelah tunangan? Bajang risinil. Nyento. Nah agung tunangan jange. Nak agung? Oh. Nak agungnya? Gong Yun. Ajen gede basangnya Gong Yun tunang. Najan jelek-jelek ini Kakang Wang mau pamit kakang. Kini ruwo binedone di gumine sing dadi pasangan jelek kelawan melake. Bener. Cang mau nyamong ngajak cine uliani bapo nih makado. Uliani bapu. Pekengken bapu. I bapo dadwo ngalina lu pantawang cai. Ngumadua. Yan memen cine cang nawang memen cine. Pekengken memen cange. Memen cine si nak jabo memen cine. Memen cange jabo. Memen cine. Len dayu memen cange. Sing tanuk bikule ini. Yan idaman memen cine cang nawang. Kalang idam-idaman memen cange tawang uji. Maapo idam-idaman memen cange? Talunya Tomong. cang kalau basangnya gede awake putih. Mayan idam-idaman memen cine? Len istimewa. Apa? Unis menyanya. Cangkal goban cange kini kalem. Kalau mengken? Kalem kakak selong. Sake walau cang metakon kini wecine. Menyamong aja dadu memarakan ini di karang kepatian. Dadi ciseng tayang ngena barang aja cang ayah. Kanti berangkat tebik awak cahing ngaturang ayah. Nak di jo pejalan cine nih. Artinya nunduk pejalan cange. Cang sing bisa ngalegai di ini di Bali. Cang ke Jakarta ngalegai. Bu ke Jakarta? Ngelek-lek ke Jakarta gumiuk. Cang sing ngale bumi oh. Man? Cang ngadu nasib ke Jakarta mengikuti kuis ke Jakarta. Mengikuti kuis? Oh. Dadi atin cine. Menyamong aja cang sing ngikuti kuis ke Jakarta aja. Nak cang ke Jakarta Bang Nawang bumi Jakarta. Cang sing juari ngajak Ci ke Jakarta. Adik itu. Jeneng cine persis cara klope ngajak Cang ke Jakarta. Yen nak di Jakarta makejang caro Cang bodine. Yen nyak sugih di Jakarta babe adane. Oh, yan bodine cara Ci yang sugih di Jakarta babe adane. Oh. Pehile yang di Bali. Yan bodi cara Ci sugih lantasan sing babe. Menapa? Babi adane. Lantas kena cine engken. Jani kini urukan cang malu kuis nyen kenoban mani puan ada lomba ke gitu bani cing ngajak cang kamu api goban cang jelek subuh membekal cang kebisan lian cai. Si harus nawang nih nak kuis dangdut ajak piramida Bang Dawa. Bagus dah. Harus si nawang segala bentuk bahasa. Sangkala yang di Bali aja di Jakarta bahasanya joh melen. Boleh. Bener. Yang di Jakarta keken punya nak. Yang di Jakarta lu gue. Lu gue. Oh. Bah yang gitu patok kenyamon di sange. Lu masih. Lu engken Lu dong. Lu tuh artinya ci gue cang. Oh gitu. Harus nawang bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, Belanda. Yang bahasa Inggris sih di luar kepala bagi cang. Yang bahasa Inggris nawang. Yang bahasa Belanda nawang. Mencai Yang cang sing harus nawang bahasa Inggris. tes pok malu.
Sombong nih. Cang takon genji. Yen ujan apa bahasa Inggris nih? Rain. Apa beka takona? Yen lari apa bahasa Inggris nih? Run. Nah, Yen Don Jako apa bahasa Inggris nih? run. Amat aloh bahasa Inggris tuh. Yen be kambing meman apa bahasa Inggris nih? Raon. Mayanci Don Jako ini apa? Ron. Ci kan Don Jako takonan Ci. Oh. Si sing nawang. Kang Wang. Jadi kengki jani Ci latihan. Cang tadi MC nih. Ci peserta. Siap. Siap. Pemirsa masyarakat Pegambangan dan sekitarnya. Dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru 1999 kami Televisi Republik Indonesia hadir dalam acara kuis dangdut dan piramida. Dagang omongan apa tuh? Wah, saya sih ngerti. Tuh suara KO ada nih. Suara KO, suara kalah tuh. Heho. Suara KO. Inilah peserta kita yang merupakan tumengnya peserta Bali masuk kota Jakarta. Siapa dia? Dia tiada lain adalah John Perak SE. Selamat petang. Berita daerah kali ini menghadirkan Bapak Persepsi dari kebun binatang. Jelemonas bedag Ci. John Perak SE uli kebun binatang. Jaki Perak ada nencang. Doi sina John, doi sina SE cang nak nyah kin SE. Jangnya, Tawang cai artin SE. man? S artinya seret. Ekonomi. Seret ekonomi sangkalo bumine krisis moneter. Tuh, SE tuh sarjana ekonomi. Gue siap? Siap. Begini Pak Perak, sebelum saya memberikan nilai ekstra kepada Anda, tolong perkenalkanlah dangdut Anda kepada pemirsa sekalian. Silakan. Bungute ya, bungute. Makening cang nih. Aku wis dangdut. Medangdut kan. Saya nggak di gending Bali. Win bulat balik nih. Dangdut nih. Dangdut. Hujan di malam minggu. Hujan di malam minggu sayang. Hujan di malam minggu. Hujan di malam. Lek-lek pang sama hujan di malam minggu nih. Sing tawang tanggung nih. Kang Wang. Oke, siap. Anda sudah mendapatkan nilai ekstra 20. Jawab pertanyaan nanti. Apa judul lagu? Siapa penciptanya? Oke, monitor. Apa judul lagu tersebut? Made cinik. Made Cinik 100 untuk Perak. Made cinik lilit motor ditanya lilit motor didikan motor Bandung sekiannya aku do jangan biji 120 untuk Perak. 5 nih oyongan, Rak. 5 nih. Jaru bekecot gitu, Rak. Siap, monitor.
Suara apakah itu? Dagang es telolet. 100 sunduk perak. Talolet. Talolet. Talilalalalilelolila. Dagang es telolet tau. 220 untuk perak. Oke, siap monitor. Mengewakan nih. Apakah judul lagu tersebut? Hitam manis. Hitam Manis yang diciptakan oleh... Hah? Biasanya ya hari Senin, anak-anak semuanya mencipta mulai. Selesai. Yang dikarang oleh... Yang dikarang oleh saya tidak uning. Mus Mulyadi. Silahkan nyanyikan. Udah zaman biji 320 untuk perak. Karena nilai Anda besar, berarti Anda memasuki grand final. gue sapo misi gerang pinang nih. Grand final memasuki finish ke kuis piramida. Oh juara 1 Cang. Wow. Siap. Grand final. Oke, kalau Anda tidak bisa menjawab, bilang pas. Oke. Siap. Benar Anda menjawab, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Siap? Siap. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Empek-empek. Pepek. Makanan asli Buleleng. Pas. Makanan asli Jembrana. Samal sere. Makanan asli Tabanan. Jukut gono. Makanan asli Gianyar. Beguling. Oke, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Juga Cang nyanyi apa dek beli. Silahkan besok pagi ambil di BRI jam 8. Lengkap Anda membawa 1 buah sertifikat isian daswetar. Jelmo nas bedak sih. Yang ke BRI ngabo sertifikat tuh megade ya. Cang sing kati ngale atuan yang tuh ngelah sertifikat. Kali ngah sertifikat cang lah umah cang sing lah. Umah sing lah. Sing. Pules Cinejo. Pulas cang di pos kamling. Yang kene dayan cine pangsing man ngatur orang ayah gaene liu di karang kepatian. Ngiring lantas dane Gusti Ayu anak seranang serene. Pernah Cine? Duga lantas Gusti Ayu cai cang kedukai lan penak gitu. Nak nu medem Gusti Wah, Ayu. pedap mekolam. Meriko ke Padanggala. Kak, Ya. kalau sana kok dari mancini, karaja ciki yang lo. Main ke. Karaja main, Iya. main kuda lumping. Iya kalau mau. Kak, Yang ke. sentan mesuluh sih. Pada bagusan gua bancine bena bede, nyaja yang ngajak ci main kene. Pas ke kene gua bancine cara orang soklat ke kene. Dijang sekali orang coklat. Bener. Aduh, Gusti Ayu jeget nyak sekali dumro Gusti Ayu. Ya Raji Tumro,
bintang sinetron. Bintang sinetron. Cintami Atma Negara. Cintami Atma Negara. Yen cai cintami. Oh, Cang Cintami. Oh. Bintang sinetron, Cang. Sing. Hah? Cintami Cicing Kintamani. Oh, Cang Cintami. Oh. Thailand Cica. Penyanyi. Penyanyi apa? Sing penyanyi. Apa tuh? Cica Cicing Calek. Kaluan. Lang Gusti Ayu ngelaporkan Cintami bese Cica bese. Cicing Kintamani bese. Cincang Kintamani tuh calek. Gusti Ayu. Men kan kan. Wenten telepon sane wawu. Inggih, Yanti. Untuk yang Nggih. Inggih nyaman kikian wau nrimo. untuk yang sekan. Nggih. Gusti Ayu kantun mokolom prit benten telepone didiang kurun ngamil. Rara. Nggih. Nang si mekenah apa dek? Nggih. Amune sebuah mekeloni yang di Karang Kepatihan. Ngisi kebajangan nih. Sing taen yang ada nak bani bakal nelpon. Cai sebenawa. Ajin yang kadang-kadang. Done jani tumben jani. Ada jin mau bani nelpon. Nggih. Menyen tuh Ra. Beli wayan tuh. Beli wayan. Nggih. Una jago. Nggih. Beli wayannya Ra. Beli wayan karas. Aneh-aneh nulis ikut karas. Nggih. Ra. Cica Beli wayan karas lo teruna. kari druling tuh. Ruling. Truling aku sih artinya truling. Druling truno lingsir. Nggih, terno lingsir wau 69 umur nih. Dan unengen beli karas. Belene mau pamit nanti. Beli karas tukang cukur mau pamit kadap nasi. Ra. Ya. Biasanya yang beli karas truling. Yang nggak suka kenyal ngisi kebajangan yang ini. Biar ya nak jago. Pokoknya kartu terima ya. Ra. Ya. Apa orangnya beli karas aja? Mi bon bungutnya. Nyara cebut. Dan iko parakane dulu kemak-kemik bungutnya gente. Lega. Ada nak yang. Dong. Ra. Ya. Apa orang beli karas? Ra, dane Gusti Ayu dijera. Anak mau kolam beli gente. Menapa ada orang beli? Ada orang beli ring dane Gusti Ayu. Gusti Ayu ngorang nyilih kajo mado gente. Salam sing itu. Salam rindu. Napi Gusti Ayu. Napi. Aturnya mancina. Napi. Ilah-ilah apa penyeluhan. Cisi ngambu nyuh teh ngambu penyeluhan. Neng apa penyeluan? Gusti Ayu, tukang wau. Sing apa penyeluhan? Yang sing apa penyeluhan? Tunggu dia unggas ngelok dia seret kita jak seret. Dan penyeluan ikane nyeretin. Apa tuh? Gusti Ayu tanune semaku tuh. Sepaku, semaku. Ilah-ilah apa sepaku. Ra. Ya. Ayo beli kas nih. Yang ngentutnya. Wih, kok nih? Amone jagegen tuti pengit. Iya, sangat ngentut. Mani kono. Nani. Mani ki ngentut. Jangan bang bangko, jangan ngadu. Sajane sing ngentut. Wah, Gusti Ayu tang Iya, ngentut. sangat ngentut. Si sing ngentut. eh. Jangan ngentut. Ra. Ya. Eh, Ya. yang cipas ke Jawa. Nge. Bertemu aja beli karas. Orangnya Nge. beli karas. Kengkeng gileng-gileng. Bilang wisuda mau kita dia. Oh, karena gerakan yang merangsang. Nge. Sebilang usut dia sama kita ngujanji. Kita manyoh. Ya. Ra, Ya. rangke beli karas. Nge. Beli karas. Salam manismu diterima oleh Gusti Ayu. Jangan lupa kirim salam lagi. Yang janganlah nyamon ini selidan kabang karbit.
panjang gitu. Nya ka Bang Cikarbit. Dan yang nyekap yuk suka nasa karbit dagang kenten. Dak, logamnya mailu. Ingat-ingat tangi pancane dari Parakan. Kunapi Bang. Ajen yang ada jadani. Kan ring puri minam. Benar, bolas lemang supaya yang kalena. Itu tangkel di puri, adane di karang kepatihan cara putri pingitan. Sing bangga medal ke jabe. Tendados medal. Saya ajak dadunya ring dini di karang kepatihan. Kota patut. Nyenake sing sebut, pikiran susah, sumpah. Sing bangga medal ke jabe. Arsan Gusti Ayu sani mangke sampun api. Kunapi kayu nih mangkin. Perak ajak logam. Cutat uli dinane jani sot sebut. Liangan kenyahan. Jalan dini nyipurang dewe ajak ketelu. Patut makening, patut maigal-igalan. Yastone sing bangga pesudah sebatang bayu nih. Paksa engal dua. Nggih manglo purna kayune. Bener. Durus. Nek jani cai bisa magendeng. Ence bisa magendeng matur, gendengan aturang. Ence bisa ngigal denyap, ngigal aturang kenyana. Nggih. Si kendeng apa kan bisa? Oke, yang mending gending. Oh, duang yang nanti gendeng. Udang gending dikit. Oh, dipur na ayang dini pangseng sebat. Nggih. Ayan lagu pop Indonesia bisa Ci? Ning. Pop dangdut? Ning. Pop Ning. Bali? Ning. Lagu barat? Understand. Lagu barate dendo jemakul lek katine ring idodanene. Jang lek. Pangsing nekang plungwan. Plungwan kengken tuh. Rengas siap rengas kucet rengas. Ke lagu barate. Kengken maksud Cina. Kuliah lagu barat rengas bekedang. Nggih. Maksud Ci kangkes itu? Lagu barate kan ke barat ke burut gitu. Aduh. Kemarin lemah lengoh. Yang kenang, urang sekolah ngelekat di balai banyar medom. Sangkal titiang tandaman ma sekolah, tan gedag titiangkin guru nih ane gedagin titiang. Kemudian guru nake gedegin. Ada guru belok ngajain titiang. Kene kan? Ilmu pelog nih. Guru belok ngajain cang, kalau cang semua kita masuk. Dijan tongos guru blog. Orang Dijan gila guru naik. Jani kene, gurune masuk mau ke sekolah, cang di sekolah, rara. 4 ditambah 4 kudu, ra. Dorang guru 2 tuh metakon kencang. Panak bojong. Pitra kesasar. Yang kena yo gobol kene cara tain temlek ke kene. Otaknya sih bisa berpikir. Guru tuh tawang Ci. Sangkalanga metakon kenci ingin menguji kemampuan Caine sebagai seorang murid. Apakah mampu? Lekotokan ibu anak guru orang blok. Orang kibo kok kene panak pitra kan. Oh, titiang belum. Bener. Nggih. Udah berumah ya, Gang. Ibu ngatur nang ayang lagu barat sing dadi barat guru. Lagu apa karakteran, Ci? Lagu Jawa. Lagu Jawa? Nggih. Lagu Jawa, Ci bisa? Ning. Tuh lagu Jawa daun tukan. Ada tukan. Nggih. Kedangdut Bang Ci apa ke pop? Kedangdutan. Lagu Jawa. Dangdut ke dangdutan. Kan? Nggih. Siap. 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 Nelongso hatiku nelongso Nelongso
Iki tan gila iki. Saiki wong gak gila, iki wong patek celeng iki. Tan wong patek celak wong edan iki. Wong edan. Kue wong edan. Wong edan kita benpok. Wong edan kita benpok. Maaf tidak kata. Macem-macem wong edan kata guys. Yang kere dengan cigeraan wayang wong. Semutan sih. Wong edan. Beli kasang. Melita lo di Kintamani, Melita tuwo di Banjar Bitro. Lo macamnya ini, tuwo dengan Mamitro. Yang menghina Cio. Kencan? Terlalu merendahkan derajat kaum wanita Cio. Lo caranya ini demen memitra. Ngawak memitra. Memitra orang Cio. Sentaen memitra. Sintain memitra. Tenanin. Sintain. Anita Wangcang berselingkuh. Berselingkuh tuh memisanan ya. Pencepok. Berselingkuh kita pencepok. Maaf 4 kata. Golo 5 kata dari silur bang-bang kotokan ibani pencepok. Mari. Alap-alap buah wanine kunuang wadeng keranjang. Alap-alap tuna janine subebang sing tanggung jawab. Baik, bidan yang sing bertanggung jawab. Martuni beli yang tiang baju kutang. Kosong. Ci bobangos bersing tanggung jawab ci. Tidak ngadi sing banget. Mana? Mai apa? Mai? Nih banget ya nih. Ah, Nasi bungut ibu. maro ajak liu, ne banget di dia pelik kasang. Plikas sana. Plikas. Bungan tuwung, bungan madori, kacang mau goreng, mau ada karung, ijang uwung nyakin nyai, bagian korek, kacit perung. Siap. Kita apa sih yang Disaka. nanam pangle ya di alas pangli, badan dulang ke pangdong-dong, mula beli aja lemah jelek, konen karwan, gua sombong. Bocah orang konen. Saya sombong kayak. Cang naksakan nepukin nih bangkeannya berung. Jadi poci. Tuni tendang ini karena siram keraningnya. Sung kadene diklabai nak cang ditebenan intet cang. Itu benar. Kene dani Gusti Ayu. Masih sing ada nyen. Begitu imang mencoba. Aduh. Gusti Ayu tan goreng jete. Ana sen goreng ya. Nggih, kerek. Yang sing daen nek siram di kelabaci bobok sini. Yang sing bani di kelabaci mesiram yang takut jak lindung. Ada yuyu. Mara macam lempong silet yang ai gogonya. Kadeno. Kudil. Aduh, munyi karang asem ini. Apa sih itu kesengan di blak. Lek keningane sing kanggo. Kamu. Mangke sak. Jenang sih. Mana? Temen gedeng-gedeng. Aduh. Nah, Aduh, Kang. nah, lah pilih nah. Sekan gong nih, sekan gong. Nana ni rago mau nih. Aduh. Kan beda nabi. Pun bisa deh tuh mbak wayang nih. Tuh, nyal mbak sakit bahasa nih. Apa ya tepuk nih? Nana ni rago berat. Acaplokan mau nasi. Aduh. Dam. Kenapa? Mahir. Ra. Ya. Ra. Adik itu potongan bungut sini, Ra. Oh, kenyal cang melai ben bungut cai ini. Tu nang cai melai ben bungut cange. Cang bungut tabo milu pelai ben. Niki tan songjet niki. Niki ungsat. Ungsat.
Titiang uling tuni ampun mekena, kengkeng jo nyamone meli baju, aman kuangan pipis orang kindagange patut nganggap, patut kengkeng. Niki tanggun bajone. Niki tanggun bajone, kancing bajone Riki. Baru ngomong masalah bungset nih logam. Tadi mekesian, makletak inget yang untuk ikan yang ini bisa anjir. Wah, penuh niki. Benar. Iya, tapi daging ini. Kumen jadi yang bangke. Wah, bangke. Bangsa inawang. Pipian yang itu yang bangke berat. Kuene aneh soleh dari pipian bangke berat tuh kone bejek-bejek yang turmani ngadekin yang. Kone pengusaha dan. Ada kan bengu loh. Ai, pian nih gojek ten bengung. Sampunang mausane serem-serem kijang nentan kurun. Kalong-kalong bulun jering kijang. Mebading deh jering-jering bulun kalongi. Konslet den bungut nih. Makin puniki. Oke, Biar rakang kijang ring jabok. Nyampenan palungo cokor dewa wenten pikeno nyane wenten becik wenten kaon. nawang artene nawang. Uningin kijang. Mengkenten artene deh. Ya nak ngipiang rang titiang ring jabung ngipiang mangin bangke ngaga bangke jak nanam bangke. Medue lantas geginan memasar madolan ring pasar. Wawu menjedog ring pasar ampun lais rame nak mau belanja. Benar artene tiada. Duan cing artian. Yan geginane wanta meklecan ngadu ayam. Waktu ayam ke klecane. Wawu ring klecan lurus menang ayamnya. Menang. Nggih, yanten menang kalah. Jak, Ajen yang serem oh serem. siro seram, Ajen yang ton seram, mengkenten. resem. Resem. Balik singa tua resem menjebok. Ketagihan megobek bungut cine. Rado mare selilik motor bungut titiang. Makin megobek. Pangadep pedang jatine. Nyaman titiang lu belok Gusti. Mula sen kekenah pada labuh pang sideng ngedesin kopeng. Gusti Pate orang resem. Gusti Pate rakyat Pak Pihagong sane mui bawu. Nah, Abrai marah tuak ngajong bener. Tur maning tamatan SD sekadi dumun. Nah, tuh ngaweh-ngaweh apa madan keto. SR Gusti. Men-SR itu apa? Tenem neng Sing tawang bener. selem rengas. Bedak ngedel wakil ngantoseng pengajum caile. Tekaning teke selem rengas. Ketagihan mulung patan kini tuh. Hah, Ya, langsung cepet dong. Jeprakat ngerada geruduk aja. Ada? Tete! Shit. Ra. Gusti Pate uning bahasa Jepang ra. Tai. Kau kena monto jakara kire. Nang wakil metakon kaperin cai. Nak kengken unduk pianak bener ini. Tumen bener main mekenah ngelokin pianak. Sebang tan rahayu bakat nekadini kengken unduk nenek. bener si nawang. Iya. Jagelumar ci bungut cine. Cara ubuan sing metlusok milu mau bener mau betul. Nikal bener ciken. Salah tampi ba penulis. Aleh antas semito ni madan nyunyur manis nyong ramone. Yen rumah so jeneng mirip kapi utangan kape ngeramo. Uli jeneng uli nu barak bapo menting-menting. Di supan keleh kadijani
Omongnya terasa sayang bapaknya tandangkan baru kapin sering. Apa mirip jeneng gua? Nang si kotang lewek ke pisago. Luwe yang mirip pisago nih ngangguin pia-piana. Ban pengau, ban mas-masan. Sing taen kejiwon yang jening. Karuan mas ke namun talin kapale bangkengken wen. Daging Gusti Ayu, picane Haji. Kalau ngaman talin kapale sampun. Sumpah laman lesunge sampun. Gelang aman lune. Nang satuang marap kapin bapo. Ni dadi bantang susekal itu apa? Kenten Roji. Kenten rasa jini tekan dewek yangi. Ya namune dos wecan ajine mau pianak tekan kiang. Kalong dogen namen talin kapale. Yang sayang cara panak dipisah sing ada mau penganggo cara. Sing ado ning tepukin bapo. Aji. Yang cara yang adalah yang tadi panak ya pisah ke. Dan yang mekalong namen talin kapale. Dan yang mekamin soket. Sakewa lo rasa kasih sayang tiang manu li meme papan jangan Aji. Yang Aji ngelapi anak dia. Kalongin Aji tiang namen talin kapale. Penganggon Aji tiang soket. Sakewa lo Aji sing tahan ngeruang dewek jangan. Ulit yang kalian Aji kan nemen tiang itu wah. Nih ada nenek dua bakal mendidik anak. Kadang kan ngoyong dipuri molas lemong sing ingetkeun pianak di karang kematian. Nya ke bangke, nya ka hidup, nya ka ngelek-lek, nya ka duara. Medaging Gusti Lingsir sekadi atur ya anak. 14 raino durung jantan budale pacang ke karang patian. Ngaksi deui anak. Niki wenten titiang angin Gusti Parekay dan kenten api dados tiana. Yen sing mulena dua buang, yen sing mulena dua beker. Nang dolera lagam. Yang Bo makere bangke. Bo konrong misi ke salon ben makrideng. Niki mau astu nak dua megel-megel. Ya apa petang gitu. Gusti sampun lingsir, sampunan mekritik. Mediolas pakai kapan China. Ini mempada bungut jenengan kemelan, liman kena dengengan. Ngawak Ji matur. Yan mani-mani yan matur kena klingsir. Bungut den kemelang do megenep gabago sirah Gusti jemakeun. Sirah. Dong apik mempada sirah. Menapa sirah Ci? Sing nawang alus sirahe. Sing tengok. Ah, Tengok si siap. kengken. Lampat lamis jeneng ngerito. Jatene jijo jeneng man pengajak ke kene. Ketagihan tulah hidup kasih tadi jumo. Dong no ramon ning rupaku kodang jenenge bayang raos buku keto. Nih, bapak sayang kabeh jeneng ini. Ya namanya terasa. Sing luwih sayang iri ramo pisakan jenenge mapianake. Apa jatene jeneng kuat? Nang raos bener kekalangan. Ya namanya jenenge do isine nyepang keto prening amras mamres ilang jegegene. Bosang-bosang ridana kelingsir Gusti Ayu manuk pewikan ini kewentanan Gusti Ayu. Menapa jeneng duna? Udah penganggut yang sing ada kuangan Ji. Sake wala tepenganane jani stres Ji. Bingung Ji. Ni mawil bingungnya apa? Ji. Dinane dipisah jadi yang ngipi Ji. Ni dadi bantang ipian lantas sapun. Dari tumen jani tiang ngipi yang bangke berat. Di pipian kone bangke itu bejak-bejak tiang Ji. Aji. Ra. Ci sebenarnya yang dilemah orang ke di kenyataannya kita suka yang ada nasibnya bahani yang nyakin kadang pusing. Wawu mirangang sampun ke gedong makancing kori. Dokumen jani di pipian katibani mecak bangke berat. Jam kuda jeneng ipine. Kira-kira jam 4 pagi Ji. Ini
jam 4 pagi menjelang siang. Jak ngelongsor duen pungut cine. Yang Yin sing pelih bener-bener nyidro. Ipian-pianak bener betul keto sinah dia bakal tomplok bagio, tomplok ni madan ada. Duh, mesti ayu jege. Enggak kira. Sarang kali nomplok mangkin. Ini di bagio sarang iagat. Nekengkat kuning. Mula bungut cine lamis. Ada bener ngerawas ni bagio iagat ada. Ayo belum. Artinya tomplok suko, tomplok liang. Oh, bagus dia. Jam kado. Jadi ni kene ni nak mula misi muka satu dia perak. Cening bakal nemu kang ni madan suko, nemu kang ni madan liang. Liangnya kengke. Bapa dan lo cening main ngapa gatre ni madan melak. Ida anak yang udang jaga ini asok apel dewek cening bakal dadi rapi jadi ni. Dadi anak gede di kursi ini cening megak nih. Mangken dumun aji. Ida dua gong lingsir murdan yang jaga. Bener. Arsut kan dewek tiangnya. Dadi rapi cening nih. Tiang tadi rapi. Bener nih bener. Tadi rapi, Ci. Dadi rapi cening. Aji. Pamit, Ci.